Creative West na kwa Chirom Makuru agacenshire amazina Mbabazi Charity kanyine Sunday Brand erizoba nebiri 13 byo kwa munana 2026 kandi shahane ibiri ezo mwebazyo izoba neryo rwakana ntuje kwisyaho emto ya makuru kandi kuturagaje ntuje kwisya makuru agacenshire ombwejire makuru ne kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate mundade tukosa Global Silk Vinairo singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Omugace nchwire kireki abinazi bisoro wa boda boda bamuhanuka hanzu yo muturo muri Singiro twamutegereza kutabuna basabwa kwasubira polisi agatabuza kwigura sagatamu amashomero 5 gacingo mu Rushenyi ahabo butashyikiriza mutindo ito enjo nasare eshango muri Kibazi abo bushoborozo mu Kamwenje baraganisa kushikiriza kiragiro cyo kwigura amabaro mu abazi Emito y'amakuru yabane kushikibwaho Global Paints mutia kusiringi tukosa Global Mat ate mundade tukosa Global Silk Vinairo singa kwetaga wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion akusiga je musiga ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City. At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Mbabazi Charity na Sunday Brand agana makuru agacenshire ombwijire owa boda boda bamwisire batwara na pichiye kandi omutumbe basiga bagwanika ahanje mutura district ya Singiro oyisirwe yamanywanka tayebwa Derek w'emyaka 18 kandi habira vice chairman wa Rwenshe bashebe boda boda stage. Abatura bakabare akashatu muri Singiro district bagwerwa kagwe bwanyuma yo kushanga umutumbi gomvuji wa boda ayisirwe ahanikiranje yo mutura oyisirwe yamanywa katayebwa Derek ow'emyaka 18 yo bukuru kandi ubwabira vice chairman wa Rwenshe bashebe boda boda stage omuri Singiro district mwanya ndibakita hane no mu kibira cya Kafoko erosi ya kashatu yekiro bakterire sumu bagira ngo ino muntu ubitira ukatubimanyireke bwashesha twaza kushanga umwana bamuresire bamuniga arimo akagoye bamuteka umuje abandi naye kubanterera guterera polisi na DPC w'Isingiro so yandagira ngo na polisi yo kwija nijanayo kugira ngo bagadinga baretembwa the following overareporiye bakubabisi baturana bagira ngo abakoze igikorwa cyo bwinazeki ko bahereze kumwita batyo bamuhanika ishe wanya kwitwa yatugambira hambera yo mutabani sasa ngo ferimo n'umanye kure mu yafatarwiri dini songaro na cyangwa n'abantu b'izuri batari musoma tariki so kibagitura n'abasaba reka tukore tuyimuke tutahomuka security eneptan kiraritu mwa mutahire nitwa bebembezi nikitwanguhira kurebekangu abakusigana batambure kiro abasuma ni babatine transport abasuma nitunga no bakura bankai twatune chance zo gukora ki zo kubakwata bayene nkayo bakampingo myanya nkeje abo muri bakira kwitiramo abantu nabo ni bakimari nibabanye myanya bakwitiramo abantu bamwe bari bakampinga baronda yo umwanya emya winjo tatumbise Fabius nikorana wa stage abagondera stage tukomera kumureba nyumwazi hangu tukuzira nawe tosibana wa stage reno umwazi tukumugure bazashangisha umwazi kubyama n'iki yezecho umwazi mbi yaza kubyama tukura ngo hafi aitwagera ku rwo mwanya ogu twasiga polisi y'Isingiro yahikaho kandi umutumbi yagutwara umukabafu nde Evans Taremwa ahabwa TV West agacenshwire
Omugenzi mukama Muhumuza omubusinje abibi obushobozi mu district ya Bushenyi bakinjira amashomero 5 omuri Gara West ahabwo butayikiriza omutindo gw'ebyobwegese abazire baragirwa obutagariza abana mu mashomero aga ngo ahabwo kuba tine changu ekigarukonjera abana babo. Okukingwa kw'amashomero aga kumanyirwa mu kiganiro ekibiro mu gombora ya Kyamuhunga omu district ya Bushenyi orukurra abakozi aba district ya Bushenyi Sanyu Fiona atarikire orukurambura amashomero okushobora abantu abo nkya abashomesa bamwe batarukora okuza kukinga agatakuza kwigura sadetamu eryo kubanza nibaryeta litro angel nasare neshango muri Kibazi ejo ntekuza kwigura brain wave tukagisavinga kandi tekuza kwigura maza meri ejo ekabeine primary konka ekasigara na nasari aho kuhateka complyinga so ejo ine nasari aba primary mtabatwarayo kurugero mu records secret heart tukagisavinga yabe taka complyingire nayo tekuza kwigura omwami rutafa bangirangu ari abashomesa abatakukora ahabwagamba no nibagamba niwe nicyo nahurira nibagamba niwe ka inspector ninga sub county chief obu batakizire problem mpango eruho eyagamba noko omushomesa Julius akata kushomesa and he was transferred abiri transferred yoba kwenda batakushomesa aba bantu nibenda action imwe aba inspection kuza kureferring ngo akawo am transferring. What action did you take? Amushomesa kwa batakushomesa, why do you transfer a problem? Omunshonga ezindi ziganirweho n'ebinombe byahisi abantu mukaga barukuferamu konka hatari okurukorwa zano miners n'abantu ababulijo abo kutimba feza cy'abantu ababulijo tibine license akaba bari mu mataka gabo ne feza iri mu mataka gabo so nabashanga kitari necessary bo tubakumanya ngo bakireka bana baronda license so omugugeze okutimba feza omuringo gwabo kugira ngo nabo babeho ebinombe nibatera abamwe bafa. For example nko mwaka ogu tuzikira abantu mukaga kugumwa kugungutandika bokufira mu kinombe mwenito nkabebembezi tebe ntukoze sakanwa ko kugamba ngo wakinga kongo bwakinga wano ruge nusanga abandi nabasuma akansara ba Kyamuhunga bahireye barukwenda government bakorere icwera abantu mu manyogu nguto ombyamize nubanywaga amacere baza kwitwaza kansa amashomero gabo garumarungi twini isomero rya Nyakazinga ombizame byahwire ndiryo ryasembire district ya Bushenyi. Echa kabiri abantu baswazi tukasasura mizi oko kubaza na hateke ndakika twakabwine mizi tugira amasukoni nga tugiyeyo echa kasatu gasha kwa Michael twachire webare Michael atwachire abina mabara n'emyanya endijo eyo kushemererwa mu muri Kamwenge district baraburwaho kutandikiraho kutomukora ekiragira icozibwe ministry ya government zebyanga ekirukuragira ngo emyanya yona erukukora omurimo gw'ebara kwigura kutandikana na shaha mwenda ezihangwe bashijenderiro kurwanza abarukurare ncera bakasiba baryeberere bakebwo kugira ekibaye koro myanya yabo. RDC wa district ya Kamwenge nagira ngo naija kwatagana n'abembezi barukwerwaho n'abyo kwerinda okureba ngo kiragiro neshaye z'amabara gine kwiguraho cyatebo mu nkora kandi ngo baragira umutu muhango nubija kurwa ngo amateko garukuragira asobora umuntu asiro mu bara nanyo kona kuyakwa ninga nanobwiro bwingi abo ko umuntu wazo mu bara shahemwe ikibuzo kiringwe zo ruri mu nawazi kawota kagira gukora so nyone ntekateka ngo ecekera bintu kuyamba na munongwa umukurwana no kurwana isobora rero n'ekindi okuherera mwene ushanga uryo muheheso mu mabara uryo musinzi abantu abinyine bakora imishango batajumanyira icyo naco ningero nikibasa kutubyaho embera y'abantu bakora imishango batakozere ki batajumanyira nubwo n'umuntu asinzira kujuma agaka kuza ati nakujuma
kindi buzima abo kuba ko kwiguraho kare abantu abakwiza bakasibaho kimasa ngo kusibana banywa bari kumwazi baze kwiba batware inkoko zitu kubana batakukora reka tubanze tukore twigureho tutandike kunywa amarwa gitu umushayizi ikirezi batu deni tukamanga abakozi abo kusombara amazi macicire dukire kusomana takimya 18 tunimusapotinga tukatereze abo kuba urwo mugashese kukashaha mwenda neshaha nzabantu bashimye kubana bakora so niyo supporting a government iteje am 7 research tekateko kirungi umucandiko cy'ubuyobozi bwa Ministry ya Government z'ebyanga nikiragira abembezi abyo kwirinda n'abanyabutegetsi okureba ngo amabara gigura shamwenda zo mwebaziyo omubicweka byo no kwetero rihanga ryona kinte cyekozire kintu kikire munongo aho ko umuntu nayiha cyo kubanza atine cyakora atine cyakwekorera so government tiro muyingo gw'abantu kugezaho gukora bakabingo bwo inti my worry is aba baraze kuchukura terra obani security kugira ngo kandi abo batija kuririra wakashanga kubaza kwata abantu kugira ngo tumukigurisha hamwenda mwigura zitakajesha hamwenda kandi abo hine kibabiya so I think ahati nyongo munteka tekanje nyangu Uganda yona bakuturondera muka ba minister kikumi batari ba MP hata batafukina bwisho then bakatebe biragiro mu ngora then you never know ukashanga mu Uganda maybe nyencha kare abantu no barugaye abina mabarani bagira ngo kiragire cyaresirwe hataba amabana nebyana aho murembo rwambarara omyanya yitwa hikamu bakama amabara bitwagambo nabo bagira ngo tubine nshongane kiragireki kureka bashabangwe shaha zihindurwemo Nishongecho ni ukuru na nitatukuja kanisa ukakandi kureba mwanza kutisoma muhanzi ako arogo kushango umuntu ayine bara kandi ayine mu hoteli niho nko kugira ngo bikuro shaha mwenda ushanga nchindise z'abantu abamwe ushanga kwa abayine hoteli kandi wasubise ukingizo bari ngo ayikore shaha kimatanga hoteli tiyakora gasha kwanso na twine na makiri na mpire abashubuzi abarukora Town Council y'Isinjiro basima Minister wa Government z'ebyanga barambargahara okubahwera okugaruka mu katare kabo eki kikabaho bwanyuma ya Minister okutayo muri Isinjiro inshumiye hingwire aho yashanzire ngo abashubuzi aba bakaba baremesibwe okukora abweshonga zitari mu muhoho niko kusiga yaragira ngo bagaruke mu katare batandike gukora kandi abacu babingire ya Minister barambargahara Minister wa Government z'ebyanga kwija district y'Isinjiro zumwa hanshonga ezagambirweho kakakari akatare ka Ruhimbo Daily Market akataraka bakimuka umukasheshe kamwe babingama abashubuza babe batwire imyaka 20 nibakoramo bitubwa nyuma y'abashubuza bakwetera umuranga owa Minister Baramu akaragira ngo abashubuza bikirizwe okugaruka omukatare kabo abataka bagaruke mu mbega katare kabo Tushiro mukataraka okureba yabe kiragiro cya Minister cyakoratirwe kandi tushangira abashubuzi nubombeka amajuga bagashenyurwa bakanso There's na butchers anokuka abo batandikire gukora bagarukira mu myanya yabo konkabe midara basituruzi abo nibo barimu nibo turimo tombekera kugira ngo buri yomwe azo mu madara bani Minister kusimira chumwe itabari Ruhimbo Daily Market Isinjiro Town Council Isinjiro District ikintu ejo iki Minister Baramu yakoze akatura ibenki Isinjiro tukasanga ngo akahugura ibintu binje byabirufi konka muno tukasanga abayembezi ba district muno kawo nabakora nabo nango na chairman Aron abo kuba bari abakora ibintu na chairman nabayimvuru hati muno abo no barese district mbagitera hanze kuri mu kuzimba kugura miti kugura mbawo uki kula tuzawe ibintu byaffe ebyakola ki ebyamenyebwa ne ko koza zona z'ompya wibucha enyama ojaba
tukamba situna kutere tuchali yanga abakyala obalaba bonna bakyali muri byona nimbanza kusima Minister Baramu kama kuhereza umugisha kama kuhereza cyokwenda bare nyoba nk'omuntu tingene kinakubasa kwa no kusima kwangu kwe omuranga ntukumhereza yongera tuhereza no busha cyayendo bundo buyambi cyakusimbira amaju okuwo tugirire embabazi natwe ejo tugirire embabazi cyayombeka nkabire turemerire yona hati nduhahanikirya mushana tinkumanya nayo kuza kutandikira bahuti nyine na sente zo kuvuga bitaba mweba nizo kwija musoriza aha uratekera niyo n'abana batoto ni wala muryamise muntu ansaba mukama mwitu atere yiraka urebeke mutwaruga mushana tuje tukabombekera kine list y'abantu abashishiro mutabona kanso akatara akati no problem yabakakazaho na buriya nakayobekirwa yisimiti cyo kugira ngo butare babwinje cyo tushari Gashoka Ruth Nwamanya Babere Ruth Nwamanya reka tumireho tugaruka naganda zire oyi numwejo omumashomo gemikono ni muhiga kugira ngo hagize umwana we kandi ubundi yayitaga kugira ko yamuteraho amuhe capital kandi amu encouraging na munonga amongereye no kushoma kugira ngo ataka ko mali vegiyonke ya hansi kureka tekiniko nda kujinyumirwa munonga notekwa kubanza kujishoma ukagishikomonda ukajugumezamo ukagiteka levendijo ukashanga ngo waba boss konko ine skill no kuba engineer konko ine skill na tuchikuyamba no itaga kuba ine skill okumanya ngo ushika hakizime no mayete kibashicamya no manya kusettinga koramu no manya kusettinga beams no manya kukora buri kimwe konka washanga ngo ushomere just wa senior 6 waza bachelors toka basa kusettinga koramu mwena waba engineer no the engineer wishupuri konka hano tutereza chance yo kuba engineer oyijiri. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate science for healthy gums and strong teeth. Colgate Charcoal Gentle Clean cleans and polishes teeth for a whiter smile and a naturally fresh and clean mouth. Choose natural. Choose Colgate Charcoal. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MDCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. ebyokwomeka byongera koroba kankwanjulire ankole Crazy Limited abara kubumbira byokwomekesa nkamategura amatafari n'ebindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles, Portuguese tiles na flat top agemigongo lero bakwinira amatafari ga buli mulingo nka fire bricks, max pans, interlocking bricks, otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent, Torino, Venezia na Sisa bakwine na Pompeii, Malta, Double Pompeii mwena bombe china ba engineers na contractors mwena ankole Crazy baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugeine barakwesa technology rispiria echo nabyombe chesi changale kabendera ya Uganda bashangari mairo 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankole Crazy Limited tugende twombeke. Looking for a university that will shape your future and your character? Join Bishop Stewart University, a chartered Christian university located in Kakowa, Mbarara City.
At BSU, we are committed to producing graduates who are responsible, entrepreneurial, ethical, and God-fearing. Applications are now open for August intake. Enroll for PhDs, Masters, Bachelors, Diplomas, Certificates and Higher Education Access Certificates and the Faculty of Law, Faculty of Health Sciences, Faculty of Education, Arts and Media Studies, Faculty of Business, Economics and Governance, plus Faculty of Agriculture, Environmental Sciences and Technology. Students can access government loans, sports scholarships, Professor Rukare Education Scholarships and Fairway Scholarships. Apply online at apply.bsu.ac.ug. Call 0707 200 703. Bishop Stewart University. Our God reigns. Manager, ogito wagito. Konka batu mu kidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ achumwe na wearing ebyoma. Tugumiseze shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngo okushara cake ni shamushanju. Nizeze zenyine. Byo ni shara cake tukaza kunyumba. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogo yoka. Oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera. Ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Tandika izuba ryawe na ABC Dent Nourish Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira kasheko izuba ryona ombazwa meino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karunji gweza meino kwiteshikoko cyo meino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent Nourish Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent Nourish Fresh Up no shanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mwihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent Nourish Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo. Skylight Hotel eresora uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahibaru kwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga 36 36 33. Onashikamba neza kutwara abantu aheru zirinka hikanara. Kajai nawe yabatandati ne agandi mu uriyo protoko gumire nishabo nyambe nyene cene maweki nyenda kukitwara hero banje ngo hari abantu urekeraho abo kutwara abantu ahera bese gwamba beta bahezi recruitment expert bararia Amazon building mwijemba tutware bito nyiri ontware ahori kwenda itwe aba Haze recruitment expert nutuzaguza myaka 10 ombohereza ubwo kutwara abantu aheru erabambara nsangwa Amazon building note musanjina note emwe note office zito za Kampala nsangwa rubo wa opposite na Quarte supermarket esomu note musanju ine mirundena itane mirundena ninga note musanjina note emwe 235 mukaga Haze recruitment expert go Haze go better kashati wagendo nkazoro mfarati murunji kanda gworobi roseful nikangara konko byamashemera nogwa mutindo roseful isi yokushemera kwanje
okuraraje nukureto kuhangara no kutekatekaje omugongo takubiyamaje no imukora kushasha hindure mbyamire yawe no farati gwa rose form rwo farati gwa family buri muringo gwona ogwo farati guruho nahatinye chakare nebire byombisho rose form esi yokshemera kwanje rose form esi yebiroto birungi Otwiro chetengo chokushuma bunasi obuzarisa Evrin Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzarisa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomereri nirishangwa kachika omuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija oyetunjiro bukugu okwandika beje basya kurene kugenda omumisha hishomero okumenya birakiraho tera noti mushanju munana mushanju 50 abiri nkaga ugambe na principal Evrin Health Training Institute Mbarara City improving community health. Kurukayo mukahumuro amashomero 20 ga primary district ya Bweju gatunjire ebikoreso kubahwera okwenegeza inshomansya ningashi new curriculum ebikoresa ebi bihirweyo ministry by'obwegese kandi omukoro gukorirwa hankurumbuga hambuga nkuru eza district ya Bweju. Abebembezi ba district ya Bweju basima government abo kubatekatekaho kandi amashomero agabitunjire bashabura kubirinda kurungi. Nti ya wakati yetuyambye netuwa science kits zuwa amasomero aga primary aga 15 agasiba okukola obulungi basobole baba motivating okwongera okukola obulungi naye n'amalala 5 agasembayo nago ne gaweebwa gasobole improving mu performance omwaka guno. Nti bino ebintu nga bwe mirabye biri mu sente nyingi tulina obikuuma with the best and the best it takes kuba government etagidde mu sente kuba tusaba nti amasomero kyova tuyise school management committees tuyise aba PTA kitegeeza nti ekintu baleme kitwalanga ekyabwe ekintu kya government kyova tuyise foundation bodies n'abazadde. Bakuru b'amashomero agatunjire bukoresa ebi nibagera ngo abeegi babiri bashoma theory konka hati baza kwega okutuma onkore batuyene bashomesa ubwo mibirasi. Thank you. Kinji emirundi eyenyuma ningasho myaka eyenyuma abana bitu babiri bashoma science omu bitabo batari kureba icyo bariko bashoma ni kishaki kandi ni kitwazo bwakita kandi ni kikozesa bwakita abo kutekatekaho ikatereza ebikwate ebi ebibaye tango ni minerab ahabwa primary. RDC wa Bweju arabwire bakuru b'amashomero bariko binga beji na mnongo amashomero gabo n'abashome ngo kiragiro nikija kubakwata. Because when you go in PTA meeting abana baba are they part of that meeting? It is the parents and school management. Now if I'm not part of your contract of your agreement, why do you want me to be inconvenienced? Or where did I become a part of your agreement? Why don't you go to the teacher yourself? Amashomero agatunjire harimo Kitara Primary School, Bahanga Primary School, Nyakitoko Primary School, Bisia Primary School, Nyachojo Primary School na Gande. Gasha kwa Juliet Charsima. Webere Juliet Charsima. Omirambi Steven omutura w'ekyaro kya Hanga omugombora ya Bombo mu district ya Hoima nateekateekwa okuba yalira ekituga ky'emitwalo 30 okuruga ha muntu watunjire sente za parish development model ogu amisho gamuzokire omu kooti bwanyuma y'okubuuzibwa 45 ebibuuzo kandi ebimulemere kugarukamu. Steven Omirambi umutura w'ekyaro kya Hanga omugombora ya Bombo mu district ya Hoima na junano Richard Bamanya orukumuomesereza ngo akejo nisendanga muntu ye kutunga miliyoni ya parish development model ndero na bwanyuma yamuhereze emitwaro nshanju zonka.
bwanyuma katwaro kwetombwitwa kwa polisi niko kukwata omirambi ngo abishobore. Ni kigambo ngo ebiro mu mwaka w'ubwire mwaka 2025 umusibo akakozesa national ID ya complainant otherwise the complaining police bamanya Richard yachikozesa yayo sendi yayo miliyoni emu mkwe miliyoni emu ya moyo mitwaro nchana ezindi imitwaro ashatu yazikozesa kubi so isheji bakagira reportinga police kuba reportingira police ya Hoima district yatandika kutorereza musango niko kwatibwa rero wakwasibwe tumusindikire mu koti musango go kozesa sente za kubi zo busuma bwe sente ubwo arebukiriho mukote kurirwa muramuzi Juliana Kimomo. Aba beneficiaries be sentes yo marko saving sentes azikozese ekiri kumugasha abo government sente niziteka mo kurango zine kuyamba abanyayuganda zine kuyamba all beneficiaries bitari byo kuzikozesa kubi ubutiwe umuntu omwe abanze okwa twasira abandi na kibarejuka tukakwata yubana nabo twabasindiko umunkomo so nishaba umuntu wen arkwateze sente azikozese mu muringo gwikirira azikozese kubi nawe naza kwate ati turigwire mishango. Omuramuzi Kimomo asindikire Steven Omirambe aharumando mu cyome cya government cya Kiryatete okusebera 28 okwezi kwa munana. Omuganda coordinator w'ekibina cya Nupu ahabwa burenge bwizoba Bright Muhumuza yarebekaho mu misho g'omuramuzi ubwo arikwehoza kwa mishangwe ya mutabarizibwe DPC wambarra kawigo gumisiriza ahabwo kumutomera. Abajuruzi bashatu ba polisi ababa barumo Mpumwire Alex nahabwe Stewart na Tumwebaze Julius bareba uko mu misho g'omuramuzi uko bujuruzi. Muhumuza Bright, and you didn't remember Muhumuza Bright looking at the border right, and you don't know what happened after. Okay. So let's see. You need to know. Stop. Okay. If you don't stop, That's the answer. When the other should I continue? So according to what you saw, it was the vehicle targeting to knock OPC, or he was finding a way to go to Tamba. Because when he came, that's when this one said so. Why he ran away after seeing him? So you're saying because he ran away, that's why you're concluding that you wanted to know? Maybe he wanted to know him. Because the one who came to the vehicle. Bito bwa nyuma yo kushikomisho g'omuramuzi batandika kugamba embushukane. Let him read his statement and tell us whether he recorded it. Yes, it's there. I'm getting it. You turn behind. You read it all? No, you read through and tell us the answer to save court time. You read it, start from there. The vehicle driven by one Bright Muhumuza came at a high speed. Omuramuzi kuyamara kurro bujuruzi bwa polisi nabaroya ba Bright omushango bagwongezayo okusebera 30 by'okwezi kwa mwenda 2026. Bajuru hababi kwetera umutuma arkiya y'omushango ogu nari omushango gubinga itwe ntuza kurwana nabwo kurebeka ngo bagubinga uko n'omushango gw'ekishobobo urumu mukoti abajuruzi wabareba omwe nahakana sogu ogu nagambe eki ekyo nikiyamba client kuruga mushango gubamutireho konka itwe ntushaba ngo abantu bakimanye ngo abakozi ba government mukore musheme kuba n'umukora mureke kwejunisibwa mureke kokingwa mureke kuza ukashangana mu bana intara za politics z'umutaro because nyonka antarukunda kumutomera tinka muvugira hoga kubi tinka mureba hoga tinka mu kazuwe I think he participated nintegatanga kazo mu politics za roko politics yana kuba campaign manager wa my opponents. That's why I'm in court. Habo kubane ureba n'abajuri z'abarakureto mu court bubonga n'amagambo embushukane zonka amagambo y'ibintu bitarakushana so nyowe tindi roya
tindi muramuzi kunkana ubona ureba umwe nambuza ngo Bright akemerera tukamwemereza yemerera undi mbuza ngo Bright akemera taremerire undi mbuza ngo mukamwe n'imotoka zingaye tukatwine motoka undi mbuza ngo tukatwine motoka zingate motoka ibiri gasha kwanwaga ba Ambrose Katoto na Christopher Himbisabwe mwebare abashatsi baitu bamakuru bamemba bakachiko kishenjero ahanshonga za president karaganize okuchondoza kumanya hawenshi sente ziri kurenga billion 30 ezaraganisibwe kwebwe ikorero ry'ebitoce lya Nyaruzinga umurubushenyi ahuzagire bamemba bakachiko babiri barambura ikorero eri kureba sente zo mihuwo mshoro okuzirukorezwa. Simon Okwaringa obirojwe chire chairman wakachikwaka agizire ngo bwa nyuma yo kufutaya y'abatungiro kuhamya ngo factory je ino muramwa ngo kandi nayija kubeco mutano okureta intention mucangeki. When in her presentation we came to learn that 30.6 billion shillings that we as parliament and more so as the Presidential Affairs Committee appropriated for them did not reach as planned. That is something that we are going to investigate to find out what could have happened. Is it as a result of the envelope, the revenue envelope of government, or is it just somebody, a saboteur somewhere trying to sabotage a very good project like this one? This is something that we are going to investigate as a committee. PPD ingashi factory y'ebitoke nk'abantu bakujeta okwija gukora umurimo gwitunga members ba parliament okureba ngo esente zibakohereza kunu ziriyo zikora ineke yongireho. First of all nyenda kusima president abo kureba ngo factory ji akagireta kunu ya Bushenyi Greater Bushenyi but in particular yagiteko mu Bushenyi district. Orukukurira factory y'ebitoce ya Nyaruzinga Professor Florence Mulanga asimira abanyishengero ahabwo kwijuka kureba sente yo miwo mushoro ekozire. Era twebaza bakama babo era nabo nabaze ukora nti batesemu ebiseera n'obumaliri bukola nti balabira ddala kintu kyonna ndabwe kiri okuva nto kubira ddala mu research end okukira ddala mu processing and ate n'okutuusa ekiseera okwogera nabo n'okubawa report zaffe ngambye nti si buli komiti ekola ekyo. Twarambuzibwa Dr. Muranga yaturambuza the whole estate, the whole factory ebyokukora. First of all namasima munonga abukorwaha nasima products zabakora kandi nsima government ya NRM eyagitandikire by division bearer our president Museveni kurangu akatekateka kugira ngo ibitoje ko mu western Bushenyi in particular as a district factory yabe yombezwaha ne yamba okuta value addition process konekora. Zahara Ruyirika omunyishengero wa Makindye West ashabire government okutamamani factory tandiche okureta sente za doro mu ihanga. Ye project nungi era singa bakikutte bulungi ngetambudde bulungi yandibadde erina impact ey'amaanyi ku bantu ba bulijjo kuwanga nga Uganda. Technology mulungi olaba nti bainvestinze nnyo government njebaza investinze nnyo mu project eno era olaba nti abaana balina emirimu wano e Bushenyi bw'eneeba egenze ng'etambula bwetinegera mu districts ez'enjawulo ne Kampala ewaffe leero tugyetaaga. Factory G yamazire kukora cooperatives 20 mu cyanga cya Ankore aho abatura baragumene baraba kutwara ebitoke omuri Nyaruzinga Bushenyi. Gasha kwa Abraham Muganzi. Ntuja kumraho tugaruka naganda makuru agacencuye. Tandikiza
izuba emirimo urugendo ninga kahumuro neco kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohurama twenge aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma bya mutindo chituzi drink ichirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tera simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 00 mwenda. And that's it for today. Till the next episode. Omuliro nguwulira mulimbo mutima kukangana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu eyakusabula. Mikono free of fire, free of fire, free of fire. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka ericyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Rero bagaruka bashomesa certificate na diploma in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nibereba ko muntu library ey'omulembe computer z'ekika higuru kandi by'emizano bakabiteka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'ubwegesiye na ministry of health kandi bine bus rugogoma ey'okutambuza abeji ebyombeko eby'omulembe hamwe n'omwanya rugogoma gwo kushomeramo ebitabo ogurukorebeka kurungi nirishangwa hangudo nyegendwa eyambarara isinjiro otakakiro mutahuni ya kaberebere okumanya birukukiraho note mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri kukaganemu. Mbarara Institute of Health Sciences and Management, we strive for quality health. Alo. Ese mwami mukasa. Mutyaneyo. Yono broka. Yenze broka wa mayumba. Bangambye ne nyumba za mwenunjiko. Kitufu. Oyagala yabisenga bimeka? Nga bisatu. Ebeyi bagigambye. Bangambye saatano. Deda 7 zali nyamuko. Yidwaki. Anti rangi je tusigisa ya mulembe. Anti nefali ya kitundu yalinya. Musigisaji. Global Paints. Mutia. Ku ceiling. Tukosa Global Mat. Ate munda ne tukosa Global Silk Vinyl. Singa kwetaga wabweru. Wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion. Owa. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna. Guli umite. Global Paint, a reliable product. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus, Channel 134 on GoTV. Uganda, are you ready? Kasidwa ngabiri muri muhoga skulu gaga cricket over we wali concert yo mwaka esinga obunene Swans Avenue ekutusa ko Vinca
live and loud. Eno your biggest musical celebration of the year. Shilingi mtwale satu na jitundu. VIP mtwale mnana na jitundu. Emeza ya milioni nya. Tickets zitandiswa kutundiwa. MTN Momo. Kamunyenye momu kaga tano. Kamunyenye bili zero kadara. Emili yangu tujigula kusamwenda zenyini. Hulu finka wambe stage ni wakidua. Laga Uganda World. Nebitegekebwa Swang's Avenue. Omwenge teukirizibwa ababali wansi emyaka 18. Nnyo n'obuvunanyizibwa. Ongeshongozi wawe ririye n'abasoma kweshongori. Emiryango neza kuba yegwerwa twatandikira kushamererwa jishuka ngo shikatirwa beshunguzi ba gospel bakunda abaratere nanga tukashashanoka ukutaha muri mitwaro 5 VIP mitwaro 20 tables a miliyoni 3 hamwe na nitaneza bamazireyo bishagikirwe TV West hamwe na Radio West Uganda Kumbucha Fresco Supermarket Baka Electronics Agri Motors Ankole Pharmacy Sam's Recipes JBL kumanya bukitiraho terazura mushaje 8 50 50 nkaga nina amabasha kanje chuchumura kabozi komora kabozi chuchumura kabozi tuntumure stress tutumura burwiro komora kabozi oshemezo mu wife oshemezo mu husband komora tukunywa kabozi multivitamin drink tasyo munsi y'amagara marungi nichikuyambaho kwigura misi kireta amana masyo mbashije hamwe n'abakazi nendijo megasho kwata kabozi multivitamin drink otuntumura cyubaro na stress echo kunywa kabozi multivitamin drink nichikorwa bakabozi health products limited chamibwa UNBS kandi churuhombe pimo bya milliliters 320 omuduka supermarkets hamwe n'imotoka z'abakabozi okwedorori hanga ryona okushubara no kumanyibira kuciraho 002 15 91 01 Hame kinjiganyirwemu sente zitari za bugubugu uko yayo sente bazuka okwezi kuona kugarura y'amagoba gazo uba wazishikize nahize kwinahize kuya sente zo kubanza nabanza ni yayo piki nagishashura yahwa kare ni yayo rone ndije yabombeka yombeka enjigi narwo muri mukuru nataho muri yegi abo kwerwaho banka ya Muhame kandi cyanyamba munonga kutata pressure abo sente za kafu nabo kwa yono yetwara tinka zindi zo kugira ngo bugubugwe sande musande ibintu hezo kwezi kona kandi zagira amagoba make motoka yes buli mwezi kebet egaba ye motoka sibamane ku kebet we wangu lile pichi anti ku kebet buli week ofunayo pichi Kbet and Vroom we winner kagwira una telekom ya unga ya chibe nga kumuloni guno ogenda kufuna musogo wangu le motoka pichi milioni 2 buli wiki na bilala bingi genda ku website yafe ku kbet.ug kumulendo guno nawo wakapesa ku kantu poli aliko yatonyinga star M85 star 5 star 3 star 2 hash aliko mtenyiga star M55 star nya star mukaga star nya hash. Betting is for persons 25 years and above. Betting is addictive and can be psychologically harmful. The parent is Tuliahewa Dixon and the child is Ani Tuliahewa Esther. Kambera gwete kwa mugisha ngo ishe watu yayewa Esther wahangura school fees ngene na hateja shana amashemero bagonka MTN momo eberewo mbeni nyigasta igana kaga ni 5 star 80 hash kushashura mwana school fees tokoma nyo mugisha zagwije wanje ninga nchaka kubasa kuzo wawe mwebare munonga
Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Business er busy konkati nyine stock omuringo nkogwe no ferwa customer murungi na apo ya numeda no basa kutunga roni ombwira tunga roni okugerera kimwe shirinjo bukikuru 30 omushabiri ni nazonka turukwetenga kuboye no musingo ningo mwema ekikuru downloading apo ya numeda oshaberoni nikiba cyaho hatuno basagariza mu stock yawe ohereze ba customer bawe otungure na business yawe wabo kwatanise nabantu abashikira downloading apo ya numeda okurga Google Play Store ningo teresumu ya note 8 note ishatu emwe ina emwe ishatu numeda fast simple built for business. Hamwe na ABC Feathers Sanitary Pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi n'amani go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine byo bukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nechiro quality pads affordable price pads zezi zikasimwa na award za bulenje bwizoba ya Afrika. Feathers Pads niziretwa umusize nyingi ahari mu empango neza burijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba umumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers Sanitary Pads okworoba amani obusinge. Feathers Sanitary Pads obukumi bwo mutano umbwire bwo mutano. Mommy, yes, at school abana babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo ndabye mbaga ya daddy anti ku highway nga mvuga sisumagire echo shua katinage bampacking ile Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Mommy, yes, at school abana babane everyone crunching nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo ndabye mbaga ya daddy anti ku highway nga mvuga sisumagire echo shua katinage bampacking ile Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal. Come at the hour, come at the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The biggest stars from the world's biggest leagues on SuperSport. It's on GoTV. Kurukayo mukahumura muganda makuru kwetore hangariyo na nyomwe bazyo habebembezi b'abakazi babire n'abatorana objiko b'abakazi kandi oburukwisha kwate bendera ya NRM hande ngo za divisions n'amagombora omuri Western Division omuri rukonjere municipality akarura kakacumba chire wanyuma yorukukura ebyo kuteza karuka NRM ahabwa Western Division Urban Muhumuza kubuza missionary register zona ya registrar wa Western Division omuri rukonjere municipality
okubuzamisho RDC Borno kikanshemeza atahira mu nshongeji niko akaruru kuterwa twaka mwanya twategereza guteza akaruru babura chairperson wa movement wa Western byarugabo Michael twamutegereza yabura kuko twaza kukimanya twashanga nguwe akarura ke yakatize nyumwazo n'abantu bake ababire na aine yazoko yabateza akaruru iho muri electoral commission forms yagiza ko kwabire na yenda konkito tugabakazi benshonga abari kwenda ubwebembezi burungi umukibina kitu cya movement nisima abantu abwo kutwirishirira kandi ibintu bya bitanguhi abwo ko twakwika mwanya twashanga chairperson wa NRM owo biratwumuriza na registrar wa NRM wa division batira karuru nyomwebaza kandi akaru kagiye ko kutegura izo 2012 konkane tsima mronga tine bugarukiro umukuru RDC witu kikanshemeza okutwirukira yatari mari mbara kutwamuterera na chairperson witu wa division Madam Sylvia Katimbira okuba atwirukirira na district registrar abwo kuba registrar wagwo kuteza yayabuzire district registrar yari kuteza Nyarushanje konka abakazi bagiro kugumisiriza ahiyizira yarugayo batwirukirira movement y'itubento gikunda munonga nk'abakazi kandi turi kugihagera kokeriza abaturarutsa mu mitumba konka RDC kuyija twagiro kumuruzubwa abwe tarikwenda abashomankuzi tarikwenda bakora abanasa movement yitu mbwe twagira tushemerirwa karutu wakatera kabaje abebembezi nabagira ngo abatorinwe nyumwabazyo nubo barukumanywa mu butongore kandi abandi ebyabo tubeshoborekere imu murimo gwanyu nkabacara kwa kujyo kutera karuru mwakatera mwayobonera abebembezi banyu then cyasigara nko kuba bagambire 2014 no kuyija mukagera muta mukaza nominations then itwe twaza kushitama na electoral commission abwo kuba baferabo forms babazifite orashanga bandikire muna namazina aguba bire barenda agaba batana batijana so twaza kushitama na electoral commission ninjani baza kutuye zindi forms then aba barondwa umubuyikire bazizuza dushemye kuba netwarwa umuntu omwe armustampe mwe yikibi ahora mutanengisho stamp RDC kikanshemeza ayorekero kwatwaho bw'abantu abiri n'ikigenderwa cyo kutamisa abantu ekigombe cya NRM confusion keze zabire niziretwamo abantu nizo zabire nizongera kutamisa abanyarukungiri ekibina cyabo cya NRM hati nkahati akaruru kakajya kerizo abantu bashemeye kuba ni batera karuru konka surprisingire chairman wa NRM agira electoral commission kwihayo forms kuyazireta bangira ngo yashitama na giso yashitamaho nabahona rebo abamwe kubaheza kushitama nyomwe yabaza karuru kajya kerizoba bareba mu batezi bakaruru bo bayihiramo abantu batano babekomera akarura kanaka bakazi kina barakatera okuruga ahansi nko kubaye ronzire tikarimo mushija orikizi bakatera nanye ndara RDC tindakatera konka bashija bo bashitamire bashara mungu bakaterere abakazi kurabira hasimu tugambire na Aban Muhumuza uri kuteza ubururu bwa NRM mu Western Division ubu barukujunana kandi ebi nibyatugambira hanshungeji yagano shaba tayo kateza kuba nshonge atumanya ntabaho bamwe babiri betimbere babiri batire report mu office ba bindire ngo bagizere mu doubt batire amakuru mabi bashabere kugira ngo unyonta kabanye nateza karu nari gande icyo kigambirwe mukama wanje kugira ngo bamuhere report eje bamushabere kugira ngo habeho kateza ubwo ndizo muntu tariyo Precious Mwesugwa nuwatorinwe nka chairperson w'akaciko Flavia Mbabaza biro muhwezuwe Piska Bateri natorinwe nko muhandiki Monique Kambesije abirowe byesente kandi rake asasira atorinwe nkowe byamakuru gasha kwa Dan Basibye webare Dan Basibye makuru hagibye mzano timu yompira gwebjere eyabeje basinya ya mkaga abishomero heri ya Global High School Mbarara senjire senior ya kana na goro itana harina za penalty kwangure mpaka za Global High School abo mwaka 2026
Muhumuza baba preparing courses abana kugira ngo abana bari occupied kabiri bari kwiga talents zabo gatatu bahakakane yange kibasozani form 6 126 na mbade nsambira senior 6 mpira gubadde ko simu wangu twafunye omukisa ne tuteba adene ne batuteba, so we had to add more energy to take the game into penalties. But then in a goal or satu since the tournament started. Umuganda makuru k'ebyemizano team ya Ghetto FC yabeja bari kushomera y'abaseminariyo abato esinjire zindi teams mwenda kuhangura empaka za St. Shisto Seminary Cup ezo mwaka 2026 empaka ezi zibere zitebekanisiibwa ishomero erya St. Shisto Seminary Primary School omuri Kachika. Ghetto kuza kusinga ekikopo basingira ezindi timu mwenda okutunga obubonero 20 obubihiro mizano mwenda eyibazanire bari kusinga emizano 6 bakagwa makazi mizano 2 bakasingwa gumwe kandi aba batebere goro 20 babateba mu 3. Empakeze nezano abaseminari bari kushomera mu seminari egi nezano aburatamu kandi ogubiri guri mu rundu rwa 5 okugera Reverend Father Kuruga Byamugisha or Rector w'ishomereri empakeze bakazitandika n'ekigendererwa cyo kutungura entaranto mbeji. It is for our good, it is for the good of our community. Tuchachena n'omutima gumwe kandi mbasimo bwiro bututiremu and everything we have put, and through the seminarians, when you see us do these things, learn something. You see people getting awards here, even when they are not active footballers. Can you imagine people getting medals for moral boosting? Nichukuru munonga kureba muna twazo mu class na twashoma kuko at least you identify yourself with a sport or a game. Iyo korachi iyo kuzana. Bwanyuma y'obusinguzi bwa Ghetto bakwasibwe bichonche birimo emidari ekikopo hamwe n'embuzi. Webareye kuba murebe muronjo w'amakuru agacenshura na gakusiyona abantu babazi Charity na Sunday Brand turiyo tugaruka na programme ya Kadara ntuje kuba tugamba hanshonga stars zimwe na zimwe Jimmy Muhumuza no arikuja kuba beine mu studio yitu ya Kampala so nabwo cyo takaferwa programme ejo murare kurunje. Ahashaaha zabishatu z'ekiro na use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Yejumbira mbazi ogwa Ebisdent na Fresh Up dero oyonjera kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache mnongo tungaroni okugerera kimwe shirinjo bukikuru 30 omushabiri nina zonka turukwetenga kuboye no musingo ningo mwema ekikuru downloading app ya numida oshaberoni nikiba cyaho
mureba ni kukibaho oyine kana abamurungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje program okumireba musibireje batsebo nabanyabo nabana abakikuru munonga abakundeba yes embogo necho kunywa kirungi kandi kirungi munonga abakembogeji ino kwe kutereza nkabagira ngo omuntu endwara nyingi ziri omunda hati enda tokurebayo bakusana bakora endoscopy bakamurkayo konko bwira bwe kana bono orwiri kana bono no shasha because Africans we don't go for medical check-up until we are sick. Konka embogo yeche kora ne kuterezo munda. Kuterezo munda so waba omunda yawa haterire. I think you can survive. Ndware nyingi no basa kuzuguruka. Nabo cyo kumyambogo eba yambe kutereza omunda yana. Hari kintu kinkwenda kumanyisa society because abantu banje I'm surprised nabantu abikwetagaho banje kuchobora je society ikachetegereza kikarga yuki the other time I was seeing such an important person at TV nabo yakigamba konka society tiyachetegereza ne kigambo cyakweta intani yes ariko hariho omuntu omwe nakorana na chitongore cha non-government organization I actually in a degree shatu aza karwaza nyina mu referral hospital so kana zo kumureba nashanga na complaining ati numanya ata omuntu wari turumba shaho ata bayintane no baro umuntu bako ata tsoguni mushobore kana ntsano kwitegereza konka intani is a medical doctor naba yahereze kugraduatinga aine na degree in medicine and surgery ogwe naba akagraduatinga naba asano butaza intani ambagmamba mwita doctor aze kushomesa abashaho aze oshanga y'omuntu wamana abe na professor wahura so ikigambo intani abantu mwe no kuchetegereza intani student wahura abakwa abantu ikigambo mu kisisire mwanga kuchitegereza abantu banga kuchetegereza no manyo umuntu kubarwire psychologically umuntu akabya manyogo wiza ni intani so ndobakwa nambuza uriyo muretera manyogo guna is a medical doctor hariya nana maronda a practicing certificate wanyetegereza manyo ndio nenda kubugamba omuri nyankwa practicing certificate orunduri nyankwa wanyetegereza nabo mushoboro rabantu nguwareba actually numba mahiro mwashanga mwine nkaba intern binge they are fresh graduate from the university they have passed successfully yes jezo byabo nabwecho babakorire nembaga bagenda no mukabahumuraho bahereze imyaka 5 years nabashoma bakore bigezo babika bajangwaba no ba doctor konka mbagaruka babahereza omwaka gumwe just banaka nabwecho mugume mushobora abantu ngo araha abana bakushoma university konka ababintane they are medical doctor nabashaho ninkaroya okwakwasa kushoma emyaka yena acheze akabaroya konka kakubatagira LDC takuza nanka nukoze mishango konka nakore mirumingijo einaka kwati nebiragiro nabimanya konka LDC atinariyo naza kuronda certificate ira muiheyo akagenda akaba an advocate akakora omukoti nabo cyo mureke kuzo mwirwaro mukanga abantu abo mukatanga kubagira manya hari intani no way abo nabashaho kandi abashimira kubaragura kandi abaturagurire kandi baturagura twacera abo kwa nabakunda umurumo muni nende kigambe cyo mucetegereze mukongo